Ua whamanino mai le official komisio tangata whaingaruenga le malo. E ngafa ma le whaasaralawina wa avanua whaingaruenga, le PSC, po le Public Service Commission. O le tōwhiai o le loia Silia Samoa o iai le taiminei, na so solo lava i le ala o mea, ma whaamali eina le vaenga, whaatasi puipuitasi o le whaavae o le malo tūtotasi o Samoa. O le nā ala o mea e au whiai le whaatinonga o le ngāruenga le komisio ngāruenga, e pei o le tōwhinga o le loia Sili, o le tōwhinga le ao le malo i lungo le whautuanga mai le palemia, e tu ina atu i se tangata o iei se anga waa, e ave ai ma whaamasino le whaamsinonga mawalunga. Lono winga o se tangata o se fulu tau sanga malunga atu le umi, talu o na ngalue whaalo ia i Samoa po se isi atunu. Ile mai sa whaasala lau fo ile avano ile alau mea i lungo le whaatununga al palemia e whaafoe, ele pisa si le ngāruenga ia pei o whainga masani ai mo ofisa silia le malo. O le vaenga whaapitoa lona lua se fulu o whaasalaunga le PSC, na whaalawi lo ai, i lunga o fisota inga te le vave i tu lau le PSC, mo le lua se fulu aso whainga ruenga. Mai le aso sultasi o te sema lua o lua lima, le aso lua tolu o januali lua o lua ono. Ai ta sile ta alo sanga o le tolu, le ana abatu itu tonu, sa mawhai ona whaamalia ina anga waa o ta uailunga. E tu saimal whaapai o Samoa o le fiongal palmia e whautua ina le au le malo, mai o le tōwhiai o maunga Precious Jang, e avea malo ia Sili, o le whai unga whaitasi lava le nā, a le fionga i le au le malo e tu sai, ma le vaenga whaatasi puipuitasi o le whaavai o Samoa. Mai tāua fo i ona sila fia, o le ofisa lo ia Sili e tu tōtasi lava i lalo o le whaavai, talu mai le luafe sutolu. E le o i lalo tu la fono a le pisasi lua o wha. O le ofisa le whaanga i lalo le whaavai, male tu la fono o le ofisa le loia Sililu o sutolu e tu ma oti mai ai lava ia mai le PSC. Ma ele ai ai na fo ia le PSC ma ana whaavai. Le sa ilia o se tangata e avea maloia Sili po ana tangata whaingaruenga. Ai o le ao fia tuai o le PSC le mta upulea. Ne ia fsosoani le whai unga le malo mo le manino ma mala malama le whaatinonga o le whaasalala wino le avanoa. O le amana ia fo ile nao le tulafono whaavai o Samoa. Male a wivi o le whaatulanga ina o tō whinga o ana pūlenga ia tū mawai o na ami o tonu. E malanga atua isawai i le Soul Minister al VAIFANUA Australia, Miss Penny Wong. Male a fionga le palemia i le waa o leo le ngatai whale le nā whanua tolu. E whaatino leisi vaenga o le malanga mai ai o le fionga le Minister i Samoa. O le talaina leo le ofisa o leo ngatai whale i tua CV sawai. I le umane ai o na whai le saini ngā lima whaapitoa, i le afiafia na nafi. O le whengainga whetausia ai le vāo malo e lua, le MOU Memorandum of Understanding, i le ngā lulue whaatasi sa taunu unga manuia o vaenga o ave iai whaataua. Masaini ai malia ngai tolu i le vāo taita i le fiongal palmia o Samoa sunga la au le mali e toa plata i vāo le wutea. Pulata i vāo Forsi Schmidt ma le Minister al VAIFANUA Australia Penny Wong. O malienga e au fiai le Pacific Policing Initiative ma le Pacific Police Deployment. E fsosoania tuai Australia i motul Pasifika e au fiai ma Samoa i taimie mana o miai. Ma le malienga whaapitoa na saini umai tai, le Saipa MOU. E whamausali ai le ngā lue whaatasi o Samoa ma Australia. E whamausali le saonga le mua fsota inga whaona ponei. Ai mai se o le tuui titi ai o soli tu la fono o whaatino ai lunga fsota inga tele vave. O le porkalame o le aso mo le aumalanga mai Australia e au fiai le asia o le mota mo le ofisa o le fono i mulinuu mai le iwa i le tai au i le sefulu o le whailoa inga matu stala ma whaasolo atua ilo i savai i le tatalaina o le ofisa o leo ngā tai whale i tua sivi a o le ito e tali watu i au setalia i se taimi o le aso. Inisi o TALA e to ono leo Samoa wo pāpasi ma ave ai nei oni ave ta avale whaauina. Mai le whale a onga o leo i tā whaingata. O le isi lea la asanga i leuna i olsaonga le muilungo a wala, ma avatua i le whaamaloa le pulenga i le sao le to ono lea ua umai, ma le manuia le lato polkalame. I lea o oino a wala e uli ai le taavale le taimi o ngā luenga i asaonga le mu. Pe a o ina whaana tinati se taavale e tali atu se whaalawalawe whaafosei. Ai mai so le pui mai se afianga, ma tausi sia pea le tulafono a wala. Ai o le tomai, ma le whaautauta whaaleo i lunga o le awala i taimi umalawa. Masauno ai le sui komisina le ausali lo Norman tua whale. E whaamanuia i le wasenga whaau. Ai o le whaamanatua tu iai
o le saunga le muilunga awala e au fia ile pui o le avta vale ai o isi male lau tele o le tunu o le taunu unga o le fo ia o nga avta vale leo o le isi fo ile la sanga o ngā ruenga wha au mo le si itia o le tomai o leo i matata e tala whenga iai male lato au nanga. Ua o atuai nei wha solonga o le polkalame wha malo si au o le SVSG, Samoa Victim Support Group i le tu malo o anoa maalua. Ma wha tautai lea polkalame tolu aso ile maoto le whakasa i saulo fata. O le wha uolo ave i le amana ia o lauta ita inga, wha tua ina. E o wha atasi ma le tausinga o anga i whanua, ai o lautanga ta anga e wha mausali ai le puipuinga mai sa wanga i a inga, ai o le taua te te atu i whala au wha saina. O le ngā ruenga whai wha atasi talu o mole mawina, a tasi se a inga e a fia i wha le tonu o ta uelunga, e la ngona e le nuu a toa le tinga. Maala ngā tatawai o na tutuwha atasi mai a li ima whaipule, ta mai ta ima au manga, o talavou ma taita i lotu, e tonga fiti le avea ai o sāwanga, ma whaafita uli e pulupulu lima iai i taimio a afianga o le tangata. O to e usu atu ai foi sui al polkalama i le so, lea ua o fia atu ai, ma le vasenga whaapitoa mai le mtanga luenga o leo, i lo lato foi sao, ai o le vaenga mai le whaamasinonga, ma le tamau a inga efsozoani, whaatasi wha awalatu il polkalame o le nofo tane. Mo le Samoa mua lava i ana nafi, e silia le 5 se fulu tina matama ai o talavou na awa il polkalame. Ua whaatino ai le so le palo tamua mua ai tu malo e lua, sa whatatasi ma vaisinga no lua. O palo tala iti ai tu malo i e whaia i le asofora i le neilu fulfitu, pei tai o le so ua watua i awa noa mo i la tau e malanga ese atu. Ma Samoa i le taimi o le palota ai o tangata e whai ngā luenga, ma mātua tausi, na talia talo sanga mo le palota mua i le so. O na whaatu a whaatau nua i leo le palota la ititi aloa ia i le asofora i le nei. Mo le tu malo sa whatatasi e 5 ana matai o lo taumwhai mai mo le no 4 ua noa. Ai mo le tu malo vai singa no lua, e 2 ana matai o lo tauwa mai, ina ua noa lo na ia fo ino 4. Talu le mana onga le tu malo e vantu le lato whai pule sa fili, mai le tausanga taluai e avea masui o le malo. Whaatusa ile no 4 sa whatatasi, na mamulu lo lato no 4 ile pale mene, ona o le tangi o whaato sina, na wha amao ni ai le sa fili e le tu malo, ma tofi e le malo e avea ma minista. O le tu malo le ai tasi le sui o le HRPP o lo tauwa, ma le to a wha isi sui mo le fas.